Kalau sekarang Nokbar je Phakia, Nokbar Phai bayi orang Khunai rabar bayi kan Nokro, itu rabar sini ya Nokro Thangwi ya, jika rabar sini perai tangan saya pasal dorok kai somano, ini logo. Sini apa? Bas lebih sih gula kari Amtuli, edisi village, engkai Soilam constituency kalayu, engkai Darah nengkai yang ni no, para ni basinda ni nong nabe. Ni orang ni nang ko. Oh, engkai neng tabuk ni rabar bagan rok, ba bunyi rabar bagan rok orang ketar lama ketar rok dia kelai tong mana ni? Ani rabar bayi nai. Ada kan lama blok kelai tong jaga. Abu nutani kayang. Oh, tabuk. Tabuk. Prai shot kani bayi cina. Abu tu tahu saya ko. Oh, seng apa salahnya ni no? Oh, pulang no belakang hambai media person no bo. Di sandra kaham. Jengoro ma phale mani karon kangkai yango bastuli bisi Soilam golagadi amtuli ni andro kelayu jengoro phainu phaika yango besibag affected areas rabar bagan hindi tamon nok hindi oilako belai khai affected kan abo recently je heavy storm by heavy rainfall gunui yang ni dara lukurok tongnai yango ani gana tongbayo ya raya borok jotono o parani no basinda o bisini no basinda borok tini sorgani thani borok tamo subasu maniman abono borok wan soginai tini peso pesin makhali ang to ese diploma thani youth ni hisabe ang yango Soilamo representative hisabe ang sapaika ani gana tongo YTF ni block president Rata Soron Deporma bini bo bagan affected engka engkai a bagan rongno bo ang nainani hinai bano khobor ho kamia rogo engka ang tini bini kok naragoi ang ma phaikya tei oro gana bo mia khoroksa chrai khoroksa arai bosoni oro tiyo kulakha hani bo ang khanaka abo no bo seng tabuk thangtei aro habai visit khaimang khaka khaimanai seng visit khai thana hini tongwan suk tong ani mongkha Aijak deburma